Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ke NPP na Jowai constituency ba Wailad mikishela ubala ajing kran ha kajinga lang yalap election ukurtong ke NPP ha soyong constituency kabala long mentakas ngi hatan dingyay ulong bagi Paidbah ha Jaiñtia Hills district kila Pdiang ya Seng NPP namar kila Pynjop hadu Ngut ki MLA nakihnyaw tali ki constituency uba Wailad ulong ka Seng NPP kabala Seng ya ka haus nam arajar khat ar kabayo tang Ngut ki MLA bar ha ka election MLA haus nam arajar khat pra kalayo khat khandai Ngut ki MLA banyalam sunan ya ka sarkar jalla bat mentau snam kalayo hadu arkundri Ngut ki MLA banyalam biang ya ka sarkar bamsu ya ka jo bala de kren chedin Hendrai kumu district president na jo ka por bopek ya ka than Jaiñtia kumba pilatek ni sete je than Jaiñtia ni lom ti bala Pdiang shisha ya ka parti NPP namar na kinyaw tuli ki sit hang te ya po Jaiñtia Hills ni la job hado South League seat nang tay na po Jaiñtia Hills. Kane ka pani shisha ba kinong Jaiñtia kila Pdiang ya ka parti NPP. Balay ki Pdiang namar ki tip Siapang ka parti NPP. Kena kata-kata nga kwa ba nito ipi kendet siapang kane ka parti NPP ka jongi kamtam namar baro na binang me. Today kinong kersan ki patumnay jok ka parti how news nem arjar arpulay. Ya ka parti NPP jongi la Seng house nem arjar khadak. Bat kalale ya ka election ka banungtong house nem arjar khatsaw. Bat hakata ka por nila job tang Ngut ki MLA. Bat nga dapat kajing kebendan ya to ya pi. Hapdang ke sansnem kajing ya identity kata ka RC kalatiu naka RC house nem arjar khatra ni job hado khat kendai si hado pengilayo ban lamkman ya ke sarkar Meghalaya pada din nang tang nila job ya ki district council election nado apo Jaiñtia Hills apo Khasi Hills pada Garo Hills bat kumba pitip menta di district council apo Jaiñtia layalam dekat NPP apo Garo Hills layalam dekat NPP pada apo Khasi Hills kala yetre lang bat kene ke council ke pemerintah bat dapat kita kipor nila yoro ya ki MLA shkuway ki state kum Manipur bat apo Nagaland bat Arunachal kena kata-kataw nilong ke parti ke benungkong tam banyo ya kata ke national status lene balai ko da ke election commission jong keri India bat kumba pilatek nila don ke office hang tei hapo Delhi katno ke jing sew sorong ni kijai benreu napo Meghalaya ba napo Northeast nilong ke parti ke benungkong do ban don ke office hang tei hapo Delhi bat kumba ngalaya to hang tei langkoi ni don ro ya ka sel kaba yarap ya ki kon samla lani ya ki Paidbah ki kon kasi bat Meghalaya jongi la bidan keno ke jinge hapo Delhi bila ban leipan ki jinge rap na ko office ke jongi bat kumbang meni hado menta ni don ya ki MLA hapo Nagaland hado Ngut hapo Arunachal hapo Nagaland ni don ki MLA ya ki state bat nakata-kata kumba pitip menta hapo Manipur ke jia ayu padon ke jing jia ka bejor ba ke jing ya ki ke jing ya snow pet jai benru hang tei nakata-kata kala don ke jing ya ki ke be ima ba nakadaw bagi don ki MLA jongi Ngut ngas yo kben ban ye tho ye pi menin nilayo ban wan yalam ya ki kon samla jongi ki pule nang tei na po Manipur nakadaw bangilong ki national party bagi don ki MLA jongi hangtei ni yo ya ke jingya rap sa pakloy ni yo ki assistant ki kena jongi ni yo ya ki jingya rap lemban ka party NPP hangtei po Manipur kena kata-kataw nga bat kumba filatik bamenta how news nem arajar arpulay kata ke number nakakat kendai menta nilalong arpundru bat hakane ke senru nilayalam ya ke sarkar Meghalaya kaya ke bakwa ban pensyaya pihang ni
kat no phau tuli ki parti ki bala wan ki bala le tiba menta ki bank ki keno ya ke parti NPP ke jongi kabang dang men shen snem ni celebrate ya ke jingdap shipau snem jong kene ke parti ke jongi ni dap shipau snem lada dai kelung tedang sikai dang nang ban yai pan nang ban marero tang ba ki jing keno ki babon jai kena kata dau pi kum kinong kersan jong ke parti NPP ngakwa berkerpat ya pi what sya yalam bakra kam ta mengni ke kenti bai badeng samlen ilawan panya slok tilang bat kene ke parti bat dilong shisha di breu ki badan bok hado kata-kata pun gitu ki kena ki balai to exam kak jingkeli pilayo shwam kene ke jingkeli banwan ke jingkeli banwan setang ban tho akato ke sni hangte ha polling station babin tho ha kene ke kot pengin ai pi menta tengah wat kata lega tat ni ke lat pilayo tat kene ke lat pilayo dan wat kata ro lega ninyo ya ke jingjop nang ni tengah-tengah ong bay yaw chief minister na ni Ba Preston na dan mano bawan na nong soyong ngan ong bay sar naipek na markat ko to kalat tila yoro kim klem kersan ti klem Pynjop ya ke parti Pynjop swa jarat swai kinong jawai se na maragapor bangi tepo ngimpat di pag sarkar nginyo nem yo Henry Katalo ngila tep ngila Pynjop ya ke parti NPP kena kata daw ngakarpat ya pi kam tam ya kitu ki nong snong hang ne le ne ka area deng ye apa pila yo kat kini kalat kat kini ka kabu uglay la kerku ya pi ngatit na maraba piwan hang ne tidan shibon kijing dan kam dan shibon kijing ki jong pi ndai bi suwan cham kai hang ne tang mentaro pila ya kerke balan non de ban thep bot leno ban yawur ban job no ban lek che ba deng samlin ban pan ka kam ka jing irap dai deng dai kena kata dawa ba hoi ni soto bon ki bawan hang ne ki ong ni wan ban ya kata bot sewlem hoi ni sewlem balain sewlem tang ni pat ni ha perkhat ya kalawai jong ki ko ki jong ke snong jong ke konstituensi ke jong pi habai badang samling kan ni la tresh tom ya pi ha padang kini ki jing apa kini ke sansnem kam tam ya kini ke area kat uni usorok ila Pynjop ibadai bodlom jong karoy kapang iba penyaso ya pibat ke konstituensi soyong lada dai uni usorok ubastiu tarai pila ong lada penyaso no yang ibat maulai ro lalong tang balas pandala phau ni surok tisnyau jan ban ke konstituensi soyong tisnyau shisha tumba unong ni khat japi upai ya pi jaba pikat ni piyo kini kijing terku kat ni piyo kijing yarap kenal lada pi penrem kumyo ne breu wat upai ubajop ro un seperkat arsin swaba un treshutong swaba un treshutong un perkat arsin un ong habau badeng samling kato treshutong kato penyo ki surok kato shraki skul kato pai na kabenta ka jing ko jing pia taktaro dan rem ne imak ki Paidbah kim kwa ya karoy kapang kim kwa ya ke development lada pi penrem yai badeng samling pangas ngau si ban ngau ya ki kenten ya kanwas mentaki por dan ki bayeng nang ne narensan ki hikai ya ki kon ki ya ki breu jongi da ke bokdei apa ki ye nang ne ki ong la de ki wan ai jing yarap shin dai tang ba wat thep dai nem dai ki krene me gada yang la de wan ai jing yarap shin dai da ai ki hikai ki kon ki jong pi kata kamut ladak don bayarap ya pi nai su keliak pi kai ki kon jom pi ladak ki keme ki pa ki le bhai ki kon ki mdar kam sobat su keliang ki keme pa kata bi kai ya ki kon ki jom pi kena kata daw nga kerpat ya pi kenau ya ki jing le bha kada ba pi yo ya ki jing ki yarap sel bha su keliang ro tak kenau satang kat no si satang lai sau si da niแต่เชี่ยวบาเสียงจริงหมด
Seng ka jingmut tham tam magini kisi ki pembalayo sio babon ki mersiang tang sidom lawan tun sejing jongpi. Tengah kerpat di kilong kemero sio ba kang kloy ke jing. Kang kloy ke jing nai pek serial mentasi asni lai siro long ni. Namar bon kini ki mersiang ki ban wan bat ki ban penbe kin tarwa ya pi bon jai. Bat sa long ki bayai ne scam bat ki batrai shutong. Hado ka ski shipau tarik. Haka shipau tarik sio ba ke dan step. Sio ba ke dan step bat sa shising an kerpat di kilong kemediang ban nai lai sai Jaiñtia. Nai lai sai Jaiñtia yo banda pila wan la kang ke polling station. The sio ba ya ke dan step. Bat ya let ki polling station ki jongpi. Shon ya ka sya ka koridor ka jongpi ka sembol jongi ka kot. Bat hadin nang tanang isteri no ya ki sokti yo jongpi. Nang penkre no ya ka riem ka bait ka jongpi. Kinang ba ka lai terik min yo ban je shatmen. Bengin yo yaw nong mi kiman na gani constituency upan trei. Bat penpo penking ya ka constituency ka jongpi. Kada gani ki penting ki pendian lai ku play pi sachi sin ku play shibon.